پشتی بدومایک هاتنە هەڵبژاردنên civata nûnerên Iraqê çalakvan û rewşebîrên dihok daxwaz dikin hemû layên siyasî yên Kurdî ji bo parastina mafên Kurdan li Bexdad êk deng û êk helwîst biçine civata nûnerên Iraqê. Hêza me û senga me ya Herêma Kurdistanê êkgirtina me de bîtin. Ev êkgirtine wextê em êk deng, êk helwîst, êk lîst, êk qewareb, êk dest biçîne wêrê hengî em dişeyn ev mafetmeyê evê heta vê gavê em neşêm destxwe vebînin, destxwe vebînin. مالبغدا پرسکا نتوی هی یا اجتماعی هی ما پرسا آبوری هی یا جغرافی هی افریقا ام گلک تایبتی دوی قناق دا گلک بدوینه اجرتی و برنامه که پیش مهبیتن مخابنی جارا دی دما لانید مید کردی چونه بغدا سر اساس پلا پوستا چون دا بجبون سلانه دی الفری زیانه کام مازن گلب خلکی کردستان کف Çavdereke siyasî jî dibêjin eger Kurd êk deng nebin dê metirsîn ser mafên Kurdan hebin. وقتی ایک گرتی بن و پارلمانی ده و ایک بریار بن هر بریارک بید دانه چه بریاره هیبت اگه او بریاره کارتی کرنه که خراب سر هریما کردستانی بکد دو بریایت راوستانتنه ام باش زان عراق اج 2003 حتی ویغاف که 3-4 نافت ببهین توافقی شراكه وطنيه شراكه وطنيه وتوافق بيتت كو سنه وشيعه وكرد هرست وكابينه دبن اگر ايجرتي بن بوستيت سيادي د كردشم دز ببینن بو نمونه اگر نه ايجرتي بن نه بوستيت سيادي دز بتينن نه برلمان ديك دنگت بن و دش لايدي كو برهمبر شت ايو تشتي بكت يت برجمان دي اخد نه بروجه هريما كردستان Çalakvan û rewşebîrên dihok ew yekeş derexuya kirin eger layên siyasî Kurdî pert û balava biçine Bexdad ew mafê nihayên Kurdan li Bexdad û kiyanê Kurdî jî dekefte di Metirsiyê de. Şirwaxedir Kursad News, Duhok.